Nganggo masker sedikit mah ya. Mas Ega. Adine majikan sing ning Taiwan. Ayah Zilfi, Bunda Zilfi. Mau Brian. Bapak Nenunu, Bapak Naya, Mama Naya majikan. Kang Kandi saban dina saban bengi mikiri pujaan kang wis ninggal kari majikan enom ning pikiran majikan enom kaya kuat kaya beli majikan enom sayang majikan enom bagian mati Mas Ega waktu kian sun lagi di gawe larang adine majikan sing ning Taiwan ning Mas Ega si begini setia ya Zilfi Bunda Zilfi saiki kulaku rasa kesiksa Mas Yogi janji pengen jarekku emong pisahan apa kan nama Mama Pais Mama Pais duh kelingan pujaan Kang Kandi wis lawas Kang Kandi Kang Kandi Kang Kandi kita pisahan majikan enom Kang Kandi ku sayang Kang Kandi wis lawas Kang Kandi majikan enom kita pisahan Mas Ega yen bengi sun rasa keimpi yen turu Mama Pais kayak ora lali Mama Pais lara ati Mama Pais saban dina saban bengi Kang Kandi majikan nom ning Kang Kandi majikan nom kang bengene setia majikan nom saiki kulaku rasa kesiksa Mas Ega dine majikan sekarang di Taiwan janji bengi jareku emong pisahan Mama Pais duh kelingan Mama Pais wis lawas Mas Ega sayang kita pisahan ayah Zilfi Bunda Zilfi aduh 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 kelingan wong lanang wis lawas kita pisahan Mama Pais yen bengi Mama Pais sun rasa keimpi Mama Pais paling enak yen turu majikan nom Kang Kandi paling sayang Kang Kandi majikan nom lara ati maning lara ati bae terus saban dina Kang Kandi saban bengi majikan nom Kang Kandi majikan nom mikiri Mas Ega kang wis ninggal kari ning pikiran kaya kuat kaya beli ning TKD kaya bagian mati
Bapak Nunu, Bapak Nunu, Bapak Nunu, Bapak Nunu, Bapak Nunu, Bapak Nunu.